Došao moj novi klip na kanalu i ljudi, danas imamo kašaru. Radimo jedan mini pack open chest. Tu su nam 2 free chesta, 1 crown chest i ovdje imamo clan chest. I ljudi, hajde krenemo od free chestova. Kako nije pušteno sam. Yes, furnace. Mirror. Idemo. Slučajno sam ovaj preskočio. Ljudi se zanimljivo. Da, počeli smo furnace. Idemo, yes. Idemo u drugi level. I ja sam 6. I ljudi, hajde da krenemo na clan chest. Ovo po prvi put otvaram. Idem svoje spirit, scatter i arrows. Tu vidite nešto dobro i opet nova kartica. Super! Kako možemo? I ljudi, idemo da ima nešto u shopu da se kupi. Ne mogu. Ljudi, izvinite što je ovaj klip mnogo kratak i vidimo se u sljedećem. Ćao!